نمی انجمن اجتماعی کردی سوری لسوریا به مرایه دما باش برز الانتش بالکش دوای کل دوی دمه ده کمکوژی گله کی چه دبن او کارن عسکری هنن سبب وی کی چیه یعنی هن چه نرخاندنه کی و سر وی کی هيا دەست پێکێدا سپاس بۆ قەنالێ گەلێ کوردستان vê derfetê dê milletê Kurdê Rojava rexnayiyê tavêjê li ser tiştê çê dibin li Sûriya. Ev komkujî û qetla cemaî dibe li Sûriya diyara got nîzam lê zor teng bûye ji kuştinê pêve li pêşiya xwe nabîne ji ber naxwazê ji dev kursî û ji dev sultê biqare bi çi qas biha giran bê ser hesabê kuştina milletê xwe bê ev çil û 2 sala desthilata di vî welatî de ew û bavê xwe ji kuştinê pêve nekirine ji diziyê û xerabiyê pêve nekirine li wa teng dibe rojê bi dawî tên ji ber vê yekê di gomana me de kuştina zêde dike û mecazira çê dike ji milletê me li Sûriyê li hemû devere. Pali برزجان و گوته نشان داده کو یعنی دستلات اسد هنکی تنگ بوده لیش دستلات اسد زیادتر جواکا ناو دولتی تنگ تر بوده بگل و بدنگی ها جواکا ناو دولتی نابه صدم کو اف تندوتی جانا اف کمکو جانا زیادتر ببین بێگۆمان ئەڤە سەبەبەك مەزنە گۆ فرسەتێ ji nîzamê re an jî dibe ghêta jêre got kuştinê bike bê tirs ji ber her dem her kêlîkê mes'ûlekî dewleta derdikeve Emerîka, Xerbê, Tirkiye ino em şerê çekdariyê pêre nakin bi vê nîzamê naguherin weka got li Lîbya meselen çêbûyî yanî. Ev dihêlê got ev nîzam destdirêjiya bêtir bike bi bêhinferahiyê kuştinê bike دبي فعلا وقت كرم كري غطاء كسياسي و في نظام تحميني جو كشتنا زيده بكي ملتي خبالي بله ایران جی آماده یه کو میوانداری دیالوگ و گوتو بیجه دنابر اپوزیسیون و دستلات ده بکه او یک چقاسی ممکنه پیک بی بله اصلی نگشتم من گفت ایران جی دبیجه که او آماده میوانداری بو اپوزیسیون و دستلات بکه جبو که گوتو بیجه نابر آنها دست بکن او یک دکاره پیک وره یا نه اما ام وک اپوزیسیونا سوری چه عرب و چه کرد ام دبینن ایران شریک نظامی ده کشتنه ده ده کشتنه ملت سوری ده و وی ظلم و زورا گودکی ام نابینن یکی گو شریک بیت کشتنه ده فرصتا ببینه در فتاش ملت سوری را پیدا بکه گو گفتگو چه ببه لسر درخستنه که انجی رنگک خلاصیه ملت جو کشتنه خلاص بکه یعنی اف نظام ایرانی وک روسا وک صینه بچاوه بحق الفيتو مجلس الامن ده استعمال او بكارتينن دجي بريارك ورستاندن گوفه کشتنه بسکنه ده سوریا ده ایران به همو تشتی خوا آریکاره بنظامه را به پره خوا به سلاح به لشکر خوا به مخابره به همو تشتی خوا آریکاره بنظامه را کشتنه ملت سوری دکه قط امتر نابینن گو فرصته که پیدا بکه گو مخرجه که ببینه سلمی و نظام او همه درفتا دبینه چاوا عمر رژیم دریش بکه نه چاوا ملت خلاص بکه جوی رژیم خون مجو و قریج و ظلم و زوراق و دکه الملت ما بله برز جد آن سی و مهی جوینه که انجمن اولهی لسر آستا و وزیران ده بره و بچه هون پیشبینی چه انجامان جوی جوینه دکن بله ام تهیویه ده وی جوینه ده نابینن
جبر سروكاتيا و ايران دكي والطهران يا جفات جبر فيكي نظام ايراني تم دقري قوشاوة عمري نظام سوري دريج بكي وفرصتها جيرة ببيني جفي طنقاية خلاص بكي ناخر برز والله جات اللي وري ببورة قهرتن جبر او حفاظ جبين سر هلال بل الشيعي هيك جانا عفو ببورة او جبين يج عفو. يوم مجلس امنه يعني مجلس امنه متحده هن چه پیش بینی که جوان انجامان دکن؟ أنا ببورة مقوقي هون بري عدم الانحياز دخوازن لا لا بسرعة لا عفوك يعني بل او دولة عدم الانحياز جفاتا وهي بله. الايراني من بله قلت راست. بحسابات كاز لبورين تخازم ام هيفي ابدا ما هيفي ما نينا د جفاتا ود لنا مجلس الامن ونا متحده ونا عدم الانحياز ونا جامعه الدول العربيه هيفي ما دفادا براستي قال لك يقلسبوا ملتي سوري اعتمادي لخدكي روج بروج كشتن زيدد بي شخاصي مثلا اخضر الابراهيمي دانينا او جفاتي تشيكي جبو مجلس الامن وزراء خارجيه رونن كاوي تشبرياري تيدا بسين كام هماوي تشاوى تحديد ببي لمخابن روج بروج هجمارا كشتيا زيدد بي شهداء زيدد بن مجازر زيدد بن لسوريا دليل جو في نظام بشتاويل الراستيه بشتاويل لاطيه تشتكي آسيا جو امان وضمان ستانديا جفا دولتا جو وينا عسكريا تشتكي تدخل نكن حتى جو دستوي بقرن جفي كشتني وقتلى ملتي ويد هندروي سوريا دابا. بله اپوزیسیون سوریا برای هنکی یعنی او نبون یعنی به پرانیا دنگان حتی آنها ذاتن تشکیل وساطی نه لی آنها پرانی اپوزیسیون سوری داخل مداخله که ناو دولتی دیگه کرد دوی مجارده چه دبیجه ام جي دبينن چه درفتها بي ام جفي رجيم خلاص ببن في كشتني بسكنيني في دستهلات في نظام دستهلات خرابي قريج حدك جرى ديني بقهاري رخاندنا نظام مرة مهمة وسكناندنا كشتني كشتنا ملتي مي سوري دفي بسكني بتشرنجي بي ناف دولتي تدخل دكن درفي مجلس الامن تدخل دكن دولتي اقليمي تدخل دكن بتشرنجي بي بس اف كشتن بسكني اف ظلم الزورة الملتي مي سوري دبي بسكني اموك كرد بيرنا بسكناندنا في كشتني بتشرنجي بي بله نهال سوریه ده دورین هری آرام دورین کردینه یعنی حتی آنها دورین کوگله که تندوتیجی تیدا نبویه و کشتن و خونجاندن نبویه دورین کردانن او آرامیا دورا کردان ده حتی نی کنگی وسا مسوگر بمینه هەگەر ئەم بمینن خۆدیێ خۆپێشاندانی خوا سلمی وەکە دەستپێکێدا مە بریار ستاندیە هەرێمێن کوردیدا خۆپێشاندانی مە سلمی بن نەموسەلەح بن چەکداری الجەمە نەبێ ئەم ژی عینەن وەکە حمس و حەمایە و دەرعایە و شامێ و ریف دیمەشق هەمووی دخوازن ڕوخاندنا نظامی ئسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام لێ ئەم سلمی دمەشن تێدا و چەکدارژی لە جەممە نینن پەیدا نابن جێش الحڕ لەشکری ئازاد لە منطقە الهەرێما کوردی نینە ئەم گەلکی حەریسن گەلێکی تەفگەرامەیە سیاسی ئەنجومان هەردوو ئەنجومان پەیامە هەولێرێ حیفاظێ گەلێکی دخوازێ بپارێزێ مەناتقی مەی کوردی ji لەشکەر و ئێ سوڵتا و ئێ غەیری سوڵتا دەرباس ببن باشه برز جناب دبیجه یعنی هر دو انجمن جد خوازن دورین کردی در پاراسی بن جهاتنا هزین ارتش و هزین ارتش آزادشی ایرو لعمود ده هزین ارتش هاتن جیگر بون هزه که پاراستن هیا هنک گروبین پیشمرگا را هنه اوانا ارکانا پاراستن باجاران بود چما برسوک نهاته داینه چما وسا یعنی دنگ بدانه که وسا ندا ئێمە ئەس دەبێژم ئەv کەسێ پاراستنێ ئەو لەشکەرنە ما ئەنجی قوات حفظ النظام ئێ سلم الأهلی
وڵات ئەن هەرێمێ دپارێزن باژارە دپارێزن بەس نەبریارە گۆ بکەونە وەجهێ قواتێ سڵتادا ئەنجی عسکەر جێشێ سڵتا گۆ بەرامبەری وە شەڕێکی بکەن ئەو ئەمنا سووری تێن على اساس ملاحقه کەسێ بازدایج عسکریە ئەنجی حجەتا دکن ji بۆ ئەنەڤ ئەم هەنە و نظام لەسەر خۆیە و مناطقی کوردیژی دەستێ نیظامێ دەنا دخوازن ئولۆ دیار بکن ji خەلکێراوە ئەم ئەس باوەڕ ناکەم گۆ هێزێن پاراستنە گەل مهماوا بێن ها مقاومێ بکەن و شەڕێکی چەکداری بکەن بە سڵتانەت مناطقی کوردی دێن بریار نییە لە پەیوەندیên Kurdan digel pêkhateyên din yên deverê Kurdî de di çi astekê da ye û aştiya civakî çi qasî peyda dibe di nav van pêkhateyan da piştî peyama peymana li Hewlêrê emza bû komît û ji her du encumana çêkirin ê weke biryar hatî standin destaya bilind piştî wê komîta emnî dûvra komîta danûstandinê a elaqata ji derve û hundir û dûvra a komîta lijna iqtîsadî an jiya civakî yanî ev hemû devera çêbûna hatine damezrandin lê mixabin hinekê me hene hîn jî bi wacibê xwe wek lazim wek hewbeşî bi hev re bi temamî neçwe serî astangî li derna peyda dibin hinek hewbeşê me bi serekatî an jî bi tenayî tesarruf dikin em bihêvîna milletê me ve her du valî cana hemûa bixê bin dextê de her du encumana bixê bin dextê de û her du encuman jî bi dilekî saxlem bi rêya rast re bimeşin ji bo xizmeta milletê me bikin mesleha me ebeden têde nîne gu em her yekê bi tena xwe tesarruf bikin her encumanek an jî her hêzek an her hizbek bi rengê ferdî tesarruf bike hêviya milletê me li ser me gelekî li ser milê me bilind e hêviya we li ser me gelek mezin e û berz e divê em biqasî wê hêviyê bin em karibin milletê xwe ji vê tengayê derbas kin û xelas kin. Gelek spas bo Birêz Cetan Alî endamê Komîteya Herêmê Encumena Niştmaniya Kurdî li Sûriya bimarabûn. تماشاوان هجا روش به روش رخنه سیاست امریکا درباره آلوزیا سوریا زیده دبن و دوی چارچوبه ده پیتر هارلینگ شروع کار روشا سوریا دو گروه با کریز ناف دولتی اینترنشنال کرایز